Lejela utzoltzibil, jueves campeluk in el marzo. Titzokinoba, tzokuyap tamaka oxacte hospitalo, ora le cucatatica nalobe, kayana kutukulo, kaubeto rambash hetzante lucalantic utoholalo. Beyo, matuanda talamilic el chupul hospitalo, mishtun hausbi ujek ata kuchilo meya. Lepiski ingela, yola al pexilo tubeto, jalachi Yucatán, Mauricio Vila Dosal, tutanu jalachi Lumil México, cuchube Yucatán, 12.675 un per el vacunado, yola le coronavirus, beyo, te luchajol tauzabal vacunati maco chihantak manal, 60 haptio, tu mectan cajilo progreso tishkogo del temoson, le tipiski ingutalo. El jueves 25 de febrero, Jaco, Camwe Yucatán, 10.725 un per el vacunado Pfizer, yola le coronavirus. Leheloba, Hatstun Telutzabal, Hebishkutzolika, 2.925 un pelele, Yashupekutzabitun Timasho Kumayajo Tinahilo Toholal Centros de Salud, IM7 Iste, Tulakats Okutzabalo 100%, Ulak 2.925 un pelele, Utiatu Masho Yanot Shutzakal Mako Yanti COVID, Leheloba Tzokukamiko Yashupeli, Uyelapsatioba, Tzokutzabashan 100%. Ula 4.875 un pelele, Tetuntukahil Uman, Kutzabati Mako Chihanta, Clelatzo Kutzabale 98%. Le domingo 14 de febrero, Jaco, Cuchube Yucatán, 15.630 un pel vacunado coronavirus. Sati Mako Chihano, Tukahilo, Valladolid, Motul, Concal, Yetelkawa. Ligero Yalabo, Takushok Alibeta, Behlaiki, es que 100% Tokutzabale. Hebirso Calico, Telugel Hek Aptale, Cuchile Mayajo, Bascuts Atanta, Lebishubinuchupol Hospitalo, y Tel Haitu Mako Yosa San Samali, Tactilic Imbelayan 219 Mako, Pacto Lecojanelo, Tiano Gegelas Hospitalobe, 28.577 Mako Zokuyolin Ticubao, Matuchik Palcho Mishbal, Mistupato Lupaquejo Lecojanelo, Lebuca Mako va 87% titulacle Macho Zocupaca Lecojanelo, Letiobe 32.910 un Tulul. Belechik Polak 122 Mako Pactio Coronavirus, 85 y Tukahiljo, 7 Uman, 5 Canasin, Cantule Tekash, Ostule Hoktun, Kakatule Motul Muna, Temoson Tinum, Yetel Valladolid, Yetel Jujuntule, Akanke, Chemash, Peto, Progreso, Saklum, Sukila, Tikul Yetel Yashkaba. Y Chile 32.910 Makos Okupaca Teolecojanilo, 274 Juntulule Tarritutalo. Chemuitu Kahil Hoyts Okuchik Pajal, 20.307 Makos Okupaca Teo Coronavirus, Taktuk Inil Oshbel de Marzo, Letiobetiano 5.816 Juntulule, Tushamanil 5.460, Tulak Inil 1.929 y Tuchumukil 2.759 y Tunojolil, y Etel 4.343 Juntulule Tuchik Inil Kahil Ho. Y Chile Solci Belak Ohelbi Bela Kim 13 Mako, 8 Shiwe de 5 Colelo, Ukinelo Betian Ichil 27 tak 87 Haube, Yash Sai Talamiltio, Hebistunk Ohanil tu presiono, diabetes, Yahach Polocachi, Yanek Ohanil tu riñono, cardiopatía, Yeteulak e Yahachuzul Chamalcachi, 8 Juntululetica Jacablocachi tu Cajil Hoy, Yetel Halacho, Hunukma, Muna, Progreso del Valladolid, Jujuntul Ma Kim Telo, Zoguchukik, 3.519 Mako, Kimik Yola le coronavirus. Y Chilebuca Cojano, ya no 595 Juntulule Hetz el Yaniko, Matubuk Teole Cojanilo, Calano, Trushak Altalo Mantasto Minutzakiahilo, Umolailto, Olal. Hebistocalico 219 Juntulule Macho, Pacto le Cojanilo, Ticalano Jumpuli Hospitale. Ulake Tupatico Basco Nuyesle Shak Albetantiobo, Ukinil, Tulakle Mako, Zogupaca Teole Cojanilo, Tian y Chilupel Winal Tak 99 Jaube. Uyesa Gilo le semáforo ya, Cuchicpisique, Chak Ancayanil. Hebistocalico, Bishan el semáforo y nos abak a Holby, le canupo 15 kino, beyo, humpelili, antal, y el guzabak a Holby tu menujalachi Lumil México.